Halo teman-teman, kali ini ada Todalang, Ipin, Adit, Meme, dan Opa. Menurut kalian kalau mereka kita beri popit berubah jadi apa ya? Wow, keren. Opa diberi popit berubah jadi ondel-ondel teman-teman. Menurut kalian, Meme diberi popit berubah jadi apa ya? Wow, keren. Ternyata Meme diberi popit berubah jadi Power Ranger warna pink teman-teman. Menurut kalian, Adit diberi popit berubah jadi apa ya? Wah, ternyata Adit diberi popit berubah jadi badut teman-teman. Menurut kalian, Ipin diberi popit berubah jadi apa ya? Wow, keren banget. Ipin diberi popit berubah jadi Ultraman teman-teman. Menurut kalian, Todalang diberi popit berubah jadi apa ya? Wow, ternyata Todalang diberi popit berubah jadi Boboiboy teman-teman. Terima kasih ya teman-teman telah membantu aku untuk memberi popit ke mereka semua. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.